Menteri Katanat Sports and Youth Affairs ka Sarkar Jila bad MLA ka Juwai ma Wailat Miki Shila ringkat ki ofisar Katanat Penroi Sar hakalai terik rempang kila hiarsha ki katut katni teli gishnong na kabenta ka jingpen kre ya ka 39th National Games arja arpenyau. Habakren shakilat patai kubor uma Wailat Miki Shila ula ong bakari ka jing hiar jong u shakishnong kalong hadien ka jingalang kabalalong hakamra u Deputy Chief Minister ka Sarkar Jila ubapet ya katrat kam Penroi Sar ha ka jingdon lang u Commissioner Secretary bat ki officer ha ka balaya kren sani halor ka jingpen kre ya ka National Games. Ula ong ki babun ki jingele kai on pelong haslong batura Henry hadien ka jingla ban penyat bet ya ka Meghalaya Games hanong ba juai na kalia ka Sarkar ru kala ailat ya ka juai bakan dan lai tili ki jingele kai. Lingba kani ula ong ba ula kerpat ya katanat Penroi Sar bakan perkhat kerpang na kabenta ban penmiat dur ya ka Sar juai namar ka National Games ka dikaway na kilumpong bakerpang bha ha ka history jong ka Meghalaya. Hadien ka jinga keren hapo ka jinga lang uma Wailat Miki Shila ula ong ba na kaliang katanat ru kala ailat eki ban pen kre no ya ka estimate kat kum ka jingdon kam bat na kaliang jong uru ringkat ki officer katanat ha ka laitrik rumpang kila hiar jurip shwa shaki katuk ani ligishnong shu uma Wailat Miki Shila ula ong ba ukwa ba ki dorbar shnong kin terwa ya ka jingkwa ka jongki bat ban pen kloy na mar ka National Games kan long ha usnam arja arpenyo bat don kam ban pen kre ya ka estimate hapo ulber mentau snam. Ada penting po lamba ki u presiden yang senjuk ki ramba chnong o penting choro ki locality leni ki chnong u em po ka RY constituency wa yang gi ne ba na galiang gyonga wo wan wo new engineer na po ka urban affairs department kani to hadin ka jing chong meeting hi ha gani ki tiyaw ko dep ne liang yonga wa ko da ha ka chamber yong u deputy chief minister wa man le u minister in charge of urban affairs but em lang le commissioner secretary yong ka urban affairs but kam ter waki officers na ka urban affairs na ka municipal but kam ter hakan ni meeting ko de chongi de parom bhai wa to wa kham tam he jing to wa ka national games ta kam de tv to ka national games to man go ku bon hi ki discipline to man ki shillong tura but kam jo le hadin ka Meghalaya Games ko de ye mo run successfully le ni daga man go job te nagaliang yung ka sports department de ilat ka yaga juai le u pudiang go ya katukat ni teligi discipline te lengba ka ni te nagaliang yung ada karpat yaga urban affairs department wo urap perkhat kerpang go yaga juai nei benta ki beautification wo pentha penmiat ya ka chnong juai bro ko wi nei ba sang thu ka national game to man go wi nek event go kerpang bha ha ka history yung ka Meghalaya hi bat kam ju kham tam i ya ka juai hi le ro ko bi tani te daw ne liang yong hadir wa dia kala mo ki ne liang yong ki da elat ki i wo prepare no i estimate kat kam gajing em kam kat jing yo bit yo biang yong i tani te daw ne liang yong an ne da layo rangkat ki officers yong ka urban affairs pat kam jo le de yo lai limi ki chnong ho ne mem yo open dep lut ne ba kan to bien ni porang MCV ki arli program te duk no i pen kot shot ka tedang sa skat tu kat ni teli don hi ki chnong to bat kita le daw pen dep hi ki ni ki sngi go dawan te pada kani to ka kwa aw to wa ki chnong le yo e gi ka te kat kam gajing em kam go yong ki kat kam gajing kwa yong ki mem kwa aw le ka te development go wa ki paj ba mut yo ki gajing man toyแต่ในที่ดาวนี้ดัลดีขณะอยู่สปีดและในภายเละว่าต่อเสียงทุ่ยกับ National Game ต่อ next year และดมสมาร์ทอีปัดกับ Urban Affairs Department และดองกับอี submit เนาะกี่ estimate by March or April by March แต่เสียงทุ่ยว่าต่ออีปอร์ตเบียนนี้ในที่ดาวนี้เลี้ยงยองงานนี่ดัลไลอ๋อดัลดีเดนเม็ดฮีแต่ดัลไลแชมป์บัด maximum หินนี่เดียวอีไปอยู่อีกี่เทกี้จึงเอ็มกัมบัดยี่กี่ตุกิชนองกูดาวสาเละนางสาเละดาวเละอีหักนี่กี่สกีกูดาวันkajak itu ke National Games ki kawan tali ki discipline ki wagi wo support joy kamu man katte man hi ga finalization stage tangwa belum mala kamu man katte lengba ki discussion gi yong i ki man belum mala le tali to ki wa hawa hanen do conformi tahan katte le ke discussion dang lai go tangwa daw hapai i bon ki benta ne bha to em kami ke main ke problem gi yong i to ka accommodation kamu tip yu to kini area yong i dang duna bha kini ki hotels lane ki mo kini ki boutiques ki hotels ki homestay gi wa biang ne bha ile ne bha sang thu pikat ki national level athlete 1 te em ka mi ga thau sa thau dem go biang te nei te daw
kamu man katte lately to ki udah man confirm hawa hanen nang katte le ke jingnya ke negotiation ke jingi penbaik dang lai ko cuma ke changes dan itu dau umiat we nga confirm katte ni ba dau belum malah lately temdam dia minimum lately tentang wa mut katte mut wa umiat yang nga uang ni ba yiu em ke changes ni ba dau pai i dau dang work out di belum malah wa garo hills wi ni ba dau pai dau check chu yang accommodation belum malah dang emi ke jing dunai ke accommodation te dau pai i la da chubo nang mi chu accommodation dang ye chu at la da yi boy dang duna le boy ye gi bu mut yin gi wa mbo di sini dan itu dau sniao hak ni ke por chua tempu miat yang ngau ye kita ki disiplin boy you change wa ni ba em gi disiplin gua bon gi participant em gi disiplin gi khian gi dunai participant to ba dau emi por wa da happen chna he ka te ko